Fatalofatu lau Samoa Entertainment TV mai PL ne fo itula. Ai si mai whaafonga is a whaapoponga o tala ne fo i stofi. O sawa tuai nei tutonu al falpuipui tānu malala siama o COVID-19. Ile tali mai il sui komsino leo ma falpuipui au apa aulongo i tino Filipo. Ina o tātou fisilingia. E o mai le so lulu o to ofitu a li imta maita i e to lua. Wo whaano fo e sea mai alo o mata i tuwa i vaenga o falpuipui o atofa. Mo whaano fo e sea o COVID-19. Ele ngatai pāngo tā ua pisia. Ai luas fulua fo il au whainganuenga o leo falpuipui wa afia fo il siama COVID-19. Talu mai le asulua, le lona 5 o Aprila. Mai alo whaano fo e sea ai fo ila toi tanu malala. Ele o mautinoa pe whapefe o na sawa atu le siama i tutonu. Ona olo o tāpunia atoa fo i asia singa talu na whaile lokal COVID-19. Peita e masalomia, o le aso na tamo whai ei pāngo tae so sola i tua, na to tele lava leo na o atu falpuipui, ma ono awa la atua ele siama i tutonu. Wa afiai siama o le COVID-19 se vaenga o pāngo tae falpuipui. Al vai aso taluaina sa no ele sui komsina wa aia, le falpuipui le sunga le ataua Samuel u afamsanga, le tatou whaatalonoanga. Na isa o e valu iwa pasene o pāngo tae tutonu o uma o na tau tuita i lua. O lo whaatali o la tau tuita i tolu. Ai o tangata foula vaia, e avatu e mana o mia o na whai o la tau tui. Ma ua ave fo ile la tau whaataua e whai o tui pui COVID o tangata o i tutonu o le loto ai tāna malala. Inisi o tala, o whai fo nei le iwa te sima le valu miliona tā lala i tā la fua Samoa lea e o ane ili kuata mulimuli o le tau sanga taluai. Lua onua tasi o taati ai le tasi le piliona. Ai o le tu whaata singol ai tā lafu mai a Saina, le People's Republic of China ma le malo Japani, e whaase lau iwa malo tesimal 4 miliona. O le nao whainga, whaase lau sfuru iwa tesimal 3 miliona, le ai tā lafu mai a Saina. Ai fitu iwa tesimal 2 miliona le ai tā lafu ia Japani. O ai tā lafu le malo mai a Saina nalu ilunga le 2 malu tesimal 1 miliona tā la. Ai wifo ilalo le ai tā lafu ia Japani le ono tesimal 2 miliona, ile kuata mulmuli leo le lua onua tasi. Tusa male tolu tesi male 4 miliona, na wha aititi ai wha atusa le kuata mulmuli o le lua onua o. O le iwa tesi male 5% o aita la fua Samoa, o lo o whaia ilunga o malienga wha paanga. Ai o le tesi male tolu pasene o ana aita la fu, o lo o whaia lawa i faltupe i totonu o Samoa. E peo na lipatia mai li lipoti wha kuata o le tausanga al ofisa o wha maumaunga o whai numera, mo le tausanga wha altupe o iei nei. O no ngā tupe po ai tā lafu i lunga o malienga sa utua fia po multilateral agreement. Ile whai ungol kuata, o taati ai le 5 selau tesima le 2 miliona tā la tusa ma le 2 iwa tesima le 2 miliona ili tausanga o whai titi ai. O le vaenga tele o na ai tā lafu e mai li faltupe o le larulangi, o faltupe ati na e o Asia. E 2 selau valu su 5 tesima le 3 miliona tā la, ma le selau iwa tonu miliona, ai o ai tā lafu i tonu lava ia o Samoa. E lua tesi ma le 1 miliona il kuata mulimuli o lua onua tasi, tusa ma le tonu tesi ma le 4 miliona po le 5% o wha ai titi ai, wha tusa il kuata o te sema lua onua o. Ai talala tamai o le pesi ai tua COVID-19, o wha maonia mai mtanga nuenga le soifua ma loloina il wha o popol to ase lau ono sfuru fau, le ua afia il wha mai tono nusu wha ai tu la, ile tau le lua i lawa uli o le so lua le lona 5 o apelila. O le nei au whainga o le selau 5 sfuono o wha maonia mai o ilato wa afia, mai le tunu uitua, ai to wha, na whai malanga mai tonu, ma ua wha mawina ai wa afia le COVID-19. Siti atua i le lua afe fitu selau sfun lua, ilato wa afia i le tunu lau tele, ai wana le afe 5 selau male lua ilato, o lo wa afia pea i le wha mai i le taimi le nei. Sulfitu o lo wha anofo e selma o tangasa imto tua e o mai le so, o wha mawina, lua sulfa afe, lua se lau whaatasi suenga po o rat test, ua wha au ngā mo suenga o le tunu lau tele. O lo tu maupea, le toa lua ila ua ua mani liu, o na o aunga o le COVID-19. Wha mamonga mtanga luenga le soifua maloloina, le au whai ato le tunu ua afia isia mo le COVID-19, e se fulu tesi ma le fitu, ma whaleata, numero wha, ma vai monga numero wha, o lo li patia le maua lunga o le numero tangata lo afia mai ai. Wha maonia fo mtanga luenga, iwa fitu tesima le 2% o Samoa lo anga vaa mo le tuipui o le COVID-19 wa maea o na whai o lato tui mua mua.
Fitu tasi tesi mal tolpu sene wa mai o la to tui pupui lona lua. Fast fulua fe se lau valulua ila to sun valto sanga malunga atu le matutua wa mai a whaio la to tui fa au popo le booster shots. O le whai no mela o le asui a pea i taimi uma e tu sai ma le whaanga solonga o le tuinga i le taimi nei. A o tanga ia ili ka peneta e fesosoani le whai o suenga COVID mo tangata whai ngā ruenga le malo, company ma pisinisi. Ai o le tunu lautele, ai o le wangia mai le whaawa wai peo na alofa mai o le malo Australia ia Samoa. Taimi nei e silia le valus fuafe rat kits ua taunu umai i Samoa. Valus fuono afe units ua whaatupe le malo Australia. O mea whai test ia, o loo whaatau le taitonu se futa la ma lua lima ta la e isi tanga taitu o le tatu tunu. Peta i le ua maua se maapsanga, ai maiso ila tau e le nga whatia o na whaatau, ina ua taunu uai mea alofa al malo Australia. Ia fsoso nia il malo e whaawau o na whaia so e nga ta ua, mo Leilua ai o tangata wa fia isia mol COVID. O le langolango whaawau al malo Australia ia Samoa, i taimi whainga ta o le wha maitele, o le langona e ngānu lue whaatasi. O le vaya so taluaina o whamaiai Australia ma le UNICEF, le siliel se lau wafe tui o le Pfizer, mo leisi tonu masina o iluma, ma amatai le fitus fuafe lua se lau tui na amatuai, i le malo i le aso ono a pelila, le vaya so nei. Il pepo whamtalanga tu whaatasi le UNICEF ma Australia, o tauai e se lau sultasi afe se lau limas fulu, tui o le Pfizer mai a Australia, o le whapaanga mal Pasifika e o atuai, i al whaasolonga o whainga tuinga il whai unga lua o lua. O le fitus fruafe lua se lau, wa abatu le malo mo le whaawa wai peo tuinga o whaanga solo ai i Samoa, ai maise o le tuilo na tolu. A whenga iei Samoa mo le pesi o le wha mai tua, ua whitaui ma le taunu umai o le fisosoani. Na tala no ai le sui whaaton silon tanga lunga le sui fua malo loina, tanga loa Robert Thompson, o le tāua le o le whai o le tuinga, le ua fiailo tātou tunu ui tua i le siama, ai ua to tele o tātou tangata wa umon whai o lātou tui. Ma whaafta iai malo Australia ma le UNICEF i le sao tāua le polkalame o tuilon tolu, po o boosters, whaapea foi, i isi pa anga Samoa ngā luenga whai whaatasi whaasanga i le whaamai COVID-19 fuluiva. I le whaanga salonga tui pui pui o le COVID-19 lo tātou tunu u lea ua o mai le atu whaleata i le stofi o le vai sonei. I le whalea onga tulanga lua i vai loa, whalea onga tulanga lua i vai nganga, whalea onga tulanga lua i vai yusu, ma le ofisa tui pui pui i matotua, whalea onga whaapitol soi fua malo loina i matotua, o le health center i matangi ala lua, whaata siai ma whale mai whaaitu malo i upolu. O le whaamoa lava i le taimi nei, le whaasolo i upolu masawai i le tuilo na tolu po o le booster. Ma o se avanua fo ilea e wha umai fo ilato, o se avanua le fo ilea mo lato ile i whaia mo se lato tui mua ma le tuilo na lua. Lesa whareile o le whaleta alo numero tasi tona i mato, a onga tulanga lua i vai te leuta, o le kolisi o whaleata, le ofisa o tui pui pui i matotua, o le whalea onga whaapitua, le ono o iai matotua mo le soifua malo loina, o le healthcare center i a pia, whaata siai ma whale mai whaitu malo. Lau Samoa Entertainment TV mai ia pia, ma nā tamua o nei fo ia so, whaapoponga i le aso atai au i le alofa o le atua ai whaasoi fua ia.